Jungle. Audio Jungle. Igitondo cyiza nshuti bakunzi bacu ba Rwanda Top News aho muri hose, nizere ko ijoro ryakeye ryabagendekeye neza ndetse n'uyu munsi mwawutangiye neza, nubwo harimo akavura ariko nyine ntabwo twabuza ibihe gukora uko bigomba gukora. Tugomba rero kwirinda ahubwo tukarwanya iyo mbeho tukifubika cyane. Ku barwaye indwara z'ubuhumekero biba bigoye ariko nta kundi. Reka rero mbashimire kuba mwarahisemo gukurikira Rwanda Top News. Aho ngaho ndavuga abamaze gukora subscribe, ni ukuri muri abantu b'agaciro, muri ingenzi cyane. Reka mbibashimire rwose aho muri. Ikindi nababwira ni uko mwajya mwibuka no gukora like, mugakora na share kugira ngo amakuru abashe kugera ku bantu benshi batandukanye. Ikindi kandi mujye mukora na komenti, mutubwire uko amakuru yacu mwayumvise, icyo mwifuza ko twahindura, icyo mwifuza ko twakongeramo imbaraga, byose mutubwire, kuko tubayeho tubereyeho mwebwe, ni mwebwe dukorera, mubaye mudahari natwe ntacyo twaba turimo gukora. Reka kandi nibutse abantu mutari mwakora subscribe ko rwose mwayikora, mukareba hepfo gato y'iyi videwo murabona iburyo bwayo ahanditse subscribe cyangwa se sabone, byanditse mu ibara ry'umutuku, hanyuma mukandeho. Murahita mubona rero n'inzogera nayo iri iruhande rwaho, nayo muyikandeho, hanyuma mujye mudukurikirana umunsi ku munsi uko dushyizeho amakuru, mujye muhita muyabona. Muzajya rero muhita muhabwa notification ibabwira ko hari amakuru amaze kugeraho. Rwanda Top News rero nk'uko mumaze kubimenyera, ibagezaho amakuru atandukanye abavugwa hirya no hino mu gihugu, ndetse no mu karere u Rwanda ruherereyemo n'ibindi bihugu byose bigize iyi si dutuye. Aho hose turahagera kugira ngo tubashe kubagezaho amakuru aba arimo kuhavugirwa. Tubagezaho rero amakuru atandukanye abavugwa mu bukungu, avugwa mu burezi, mu buzima, amakuru abavugwa muri politike ndetse no mu butabera. Si aho ngaho gusa, kuko imikino n'imyidagaduro nayo ntitujya tubisiga, ndetse n'utuntu n'utundi. Amakuru yacu rero y'aka kanya ngiye kubagezaho ni amakuru ajyanye n'umugabo Sergeant Robert. Ngira ngo nk'uko nabibabwiye nzajya mbagezaho update, amakuru mashyashya agezweho ari kumuvugwaho, aho ibintu bigeze, kuko ngira ngo murabizi nk'uko ejo nabibabwiye, Sergeant Robert aravugwaho gusambanya umwana w'imyaka 15, umwana utaragira imyaka y'ubukure. Ni ibintu bibabaje cyane, aho umuntu aba ashinzwe umutekano, noneho by'umwihariko murumva uwo mwana yangirijwe ubuzima bwe, umutekano we warahungabanye. Nk'umuntu rero ushinzwe umutekano akaba ari we wawuhungabanyije, ni ibintu biba bibabaje cyane. Nk'uko ejo rero nari nabibabwiye, Sergeant Major Robert aravugwaho nyine icyo cyaha cyo gusambanya umwana hanyuma agahita atoroka. Ngira ngo rero nari nanababwiye yuko RDF, igisirikare ubwacyo, kirimo kirakora rero iperereza, cyashyize itangazo hanze ko kiri gukora iperereza kugira ngo kimenye aho
Sergeant Major Robert yaba aherereye nyuma yo gukora ayo mahano yarangiza agatoroka. Igisirikare rero cyashakaga kumenya nyine amakuru y'aho aherereye kugira ngo kibe cyamuta muri yombi. Kuri ubu ngubu rero Sergeant Major Robert uri gushakishwa biravugwa ko yaba yatorokeye mu gihugu cy'abaturanyi. Nyuma y'amasaha make igisirikare cy'u Rwanda gitangaje ko kiri gushakisha Major Sergeant Robert Kabera ukekwaho gusambanya umwana, ndetse uwo mwana akaba ari uwo mu muryango. Hari amakuru yavuze ko yaba yatorokeye muri Uganda. RDF yatangaje ko uyu musirikare akekwaho kuba yarakoreye iki cyaha mu murenge wa Ndera w'akarere ka Gasabo, ari naho rero uyu musirikare atuye. Akaba yarakoze iki cyaha tariki ya 21 Ugushyingo umwaka wa 2020. Amakuru rero yamara kumenyekana agahita atoroka. Amakuru rero ari kutugeraho turi gukura mu icukumbura twakoze, nuko mu masaha ya 4 z'igitondo cya tariki 22 aribwo Sergeant Major Robert yambutse yerekeza muri Uganda. Biravugwa yuko Sergeant Major Robert wari ukurikiwe n'abashinzwe umutekano yinjiye hafi y'umupaka wa Kagitumba uherereye mu karere ka Nyagatare mu Rwanda, ndetse na Kabare muri Uganda. Umukobwa Sergeant Major Robert akekwaho gufata afite imyaka 15 y'amavuko, ndetse noneho amakuru atangaje, amakuru ateye isoni n'ubwoba, akaba ateye ndetse n'agahinda, n'ayuko uyu mwana w'umukobwa ari uwa Sergeant Robert, akaba ari umwana we bwite yibyariye. Bikaba bivugwa rero yuko ngo impamvu yaba yarabimuteye ari inzoga yari yanyoye agasinda, yarangiza agasambanya rero uyu mwana we yibyariye. Ibintu by'amahano biteye ubwoba, biteye agahinda. Amakuru rero atugeraho aturuka ku muntu wa hafi ndetse wari usanzwe ukorana na Sergeant Major Robert, avuga ko uyu mugabo n'ubundi atari asanzwe yitwara neza ndetse no mu kazi, ariko akaba yagirirwaga imbabazi, mbese ahora agirirwa imbabazi kuko atari asanzwe yitwara neza, ndetse na bamwe bo mu muryango we bakavuga ko atari asanzwe ari umugabo mwiza, ari umuntu ugaragaraho ubusinzi cyane. Ayo rero akaba ari amakuru turimo gukura mu bantu ba hafi ba Sergeant Major Robert. Ibi rero bikaba ari ibintu bibabaje ku bantu, by'umwihariko abafana ba Sergeant Major Robert, kuko uretse kuba ari umusirikare yari n'umuhanzi, aho yagiye rero akora indirimbo zitandukanye ku giti cye,
ndetse akaba yari no mu itsinda rya Ami Jazz Band, aho bakoraga rero indirimbo zitandukanye zivuga ku Rwanda. Aya rero akaba ariyo makuru arimo kuvugwa kuri Sgt Major Robert, uvugwaho yuko yatorokeye mu gihugu cy'abaturanyi, mu gihugu cya Uganda, nyuma yo gukora amabara. Bivugwa rero yuko yasambanyije umwana w'umukobwa w'imyaka 15, ndetse akaba ari n'umwana we yibyariye. Ngayo nguko rero, ubwo twizere ko igisirikare gikomeza gukora iperereza kugira ngo kibe cyafata uyu mugabo w'umugizi wa nabi uvugwaho gusambanya umwana, bivuga yuko ari n'umwana we yibyariye. Reka rero mbashimire namwe bakunzi bacu, bakunzi ba Rwanda Top News, ko mwakurikiye aya makuru. Reka tubasabe no gukomeza gukurikira andi ataha tuza kubagezaho. Mwakoze rero, mwiriranwe amahoro y'Imana. Audio Jungle.